Kurumzari. Welcome to Finding the Voices. I am Monica Ingatam. Welcome to Finding the Voices. Hojik akhoi Imphal da akhoi ki guest speaker oina chawba thiam lengbiratuna leiri chawba si Manipur gi oina performer oina aduga artist oina leijaba thengna jakifani aduga aigi laiba phabana ahamba aina pena haiba akhoi ki Manipur gi amna ancient oiba instruments si pamjabada tamjagena khanjarakpada chawba thengna danam mahangna introduce tawbigibani haiba tare adanga si gi episode ta chawbana akoi gi artist amagi life aduga chawba gi maramda magi work ki maramda kitang khangna bagi damakta khoina chawba da request tawjaduna ngasi lakpi bagi yamna thagatsari ada hanba maktada chawbagi introduction angang oiringai dagi adum horaaga kitang takpiyo ai se wangkhai ningthem pukhi mapanda poe ai schooling noina ai St. George hana adum porom pat leiringai digi adum St. George adum tamaga lakpone adegidi class 9 karak pasidegi di ai school se Shillong da shift tore 8 ta mohanjalaga Shillong da loire kanda 11 12 se Johnston Higher Secondary School da mutore adegidi school se loire kanda stage da ai BSc se tamba hogalame kana Imphal College da degidi tamba hogalam kana mo hanjalaga ise keno da Bombay Wilson College da mo ai sociology da graduate torga halaga ise imanaba kharaga punjalaga Shallow River Studios ana audio visual studios ama koi set up torga sahi taret muk cinema amasung sound koi se thabak tongmina matungda nong namo MA se Manipur University da philosophy da MA se tamba hore MA philosophy tawre aduga akhoi gi 4th semester last semester gi horakpa mai senselak paisida aina pamjaba subject haitare aesthetics tawgena tawramane ada phangdabdagi aise ojaga khari yanadadana MA se dum lotion gidre okay academic adegidi ai okay aesthetics beauty thiba idum thiyo ke tole aita adudanga sagi chawbana panbiki bada Manipur dagi mapan thoga Shillong aduga Bombay da su study gi chacharui ko adu masigi maram se chumna girana traga akoi gi sida dum conflict lay bagi mayam thokna base sigum bagira adu kitang khangjani masi aina class 8 9 tamba aduga Shillong da satpagi keno sidi aigi wish ti nate ima se education se ampam and ai se one of the finest aigi khoi magi isa sing hai tare ko ka isi agari ai sin ma se khwaidagi yam phaba education school hai tare ko school tamhanning ba hai tare ma su khoi ba su oza oi ba duna moi se education se pam duna finest education da tamhanning bagi keno ma in ima da sum ui ima na tha duna dum sat panei de kaisu ai oi ba choices kem leite aduga ai gi 12 floor ga keno si Bombay da graduation to ba satpagi matang sidi asengbadi ai lai yam paning de ai asengbadi yam lai pagan ma minate
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯁ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯥ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯁ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤल्म तंबगी पोट अमखा अꯩꯉꯣꯟꯗ तमनिंगबगी यम लाखिबा अना मतमदुदा फिल्म FTII पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से फिल्म तंबसे ग्रेजुएशन नतदी यादबा आईदी लोय 12 खतनी को अना ऐसे ग्रेजुएशन लोय दे यादमनिना अदुगी दमक तंखिबा मुंबईदा चले अदुगा ग्रेजुएशन लोशन लगा FTI से पेखा थागे न तौरकांदा मतमदुदा सही अनी से स्ट्राइक तौले पुणे से पुणे से स्ट्राइक तौले उदगिदी ऐसे कनो पेखा थाबस यादरे मणिपुर दा नतेबम स्ट्राइक तौरे मफम से तंजादुदा कनो इमान अमु फोन तौरपा सोमना कंदा SRFTII ना सर्टिफिकेट फिल्म इंस्टीट्यूशन कोलकाता की से देयर इज अ फिल्म की सेंटर से मणिपुर इम्फाल ताये नंग थोला अगर से देयर पेखा थाव लाउ ए थोला अगर पेखा थाबनी ओके अदु खलक्त्रे अदु माइन तौदना एगी का 8 9 10 शिलोंग द शिफ्ट तौगिबा गिदी बॉम्बे द शिफ्ट तौगिसे माइना थोखिबने ता ओके तगिंग साइगे कितंग पनखिबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी द अमुक फर्दर स्टडी की तौरकांदा ओजागा कितंग यानदे हाइबगी पनबिखिबदा अदु मसीगी मतंगदा दुम चाउबगी एक्सपीरियंस हाइजब तारेको मपान द तमकपगा अखोइगी सिदा तमकपगा ओजागी स्टूडेंट इंटरेक्शन द कितंग शेयर तौबी यो अइना I've had film gumba ko film audiovisual related work ka tawra matungda MU da MA philosophy tamba sangi base masi matam sida ai di depression kana satli aduga ai depression hidak sari kana adu matam sida thoidungna ne aingonda ka hena yamna education gi importance kumba di leite adu da MA ma lo shaluge digi like tamuge ka haiba ki no natte adu matam du di subject to the interest like kainom aingonda kainom sum thi bizane manungda ai matam du su kaisu yamna ana khanjalu bu sunate kainom sum thinning bai tare life ki values hai gadra adu matam du kaisu hai ngam de isu sum thi bagi la ko ne do ai se satra mo oina ga sang mu do dumaina kyam ka han ju khan deba more of a filmmaker amagi type ta ko adigi di adum ai matam du khan gi bi hai tare aina khangi social unrest ko akhoi leiba society de leiba keno akhoi ki tangdu leita da hai tare ko yam se aingonda yamna achouba impact am pi gi ba yam anguish ba adu matam du da ne aina keno sum question am hangis keno ma di la le se natraga keno di nungai te ha di khange but individually we are very helplessness angst adugi keno ma phawgi sina adu is one of the factor ko adum depression the trigger tawe adugi hongninga kamai hongduna ngamdaba do adugi keno se dum yobu jane ai keno sida masagi philosophy tambagi sangbagi se not necessarily adugi damuk de sangdraga su ko search to pagi keno se sang kan ai dum ai oza daga sangaga dum interview logi kaina dum hawwe ba when Manipur is minor loina ke yam wana ko unrest hoina yam keno se lei matam sida aina sum hangje ke where are the academicians, where are the scholars, where are the artists, where kai lei khige kaina aina matam do hangi se ada aina ozada ga dum oza interview loge ka have dum tangsil ko ai film nam bai ta to ai ka an student hoina sang de adumaina adugi keno ma sum yawe manungda dum yaw ga tambane tamakana aina some philosophy of art, philosophy of beauty, the aesthetics and some pamba masi some kano tauge kaina some sang mane do ai loi tharak pada ai tare loi tharak pada ngasai ai na pam subject se
leitre taknabuza leitre de ngamar kholo hai matamda ai matamda depression sule degi ai ngai keno do kitang ona taina ba hai tare aduna ai motive natraga ai purpose ti ai emulation do natabni ne ai na it's okay, let me carry on my search hai tare ko lak mane adu si matam si matang si the relationship between teacher and students I want to kesu kan ma pan ga si kesu kan khena ba adu gum bagi keno di kem leite am nungai ozam yang so still ai hoji ai bu takpir ko tambire philosophy da mayam da I think na adum still connected hai tare ko ado yam kuina thengna drug so duna kesu keno ne masidi ozaga ai gi yana da bagi port kem nate ai keno ma sum ai thiza do dum phang gi da bagi adum sasa bai wane adum I respect them ko aduga dum subminary hai tare okay request da adu ngasai gi pan ki bada masi personal question ora ka su khum ra ka su kai te ko depression gi pan bi ki bada masi gi matang da kamaina trigger tau ki bano kari na impact tau bano hai bis masi akoi gi manipur gi conflict nara adu gi matang da kitang elaborate oina hai bi masi keno ne adum adum yam broad oi bazane masina thon mani kaisu leita bazane tamduda it's all keno mind gi pot natane sina ainu hoji khangak pane depression leng me di you know I was very serious about a personal problem, family problem, the professional problem, the society at large. Adum loin related ne. Society gi natraga ai gi have kam lete loina hujikti aina sum reflect or contemplate over it's all related. I see ma kakini have keno di kam lete. The personal level the family ko the professional the social level it's all interrelated hai tare aduna dum trigger tawba hai si sune hujik aina contemplate taw matamda it's all mind gi all mind game hai tare ai hujik matamda hai tare dana aduni kesu kahana natte aina sum akoi gi da aina sum yingja badasu dum akoi the labor situation se dum khara peaceful oi ba jaga ga dikhena banina ko akoi gi personality se dum impact awe haijari ba aduna sum khangjaning ba haitare kari na trigger taw gi bano kaina adugi hidak chara kan hidak chare heradi you acknowledge right acknowledge tawre ba o ai se keno na re adugi subside taw na ba ina taw bodo adugi akoi gi society sida dum sigumba sok ba hai tare ko sidum yam lai hai jari ba masi sab sabane masi aine yam ai hai ji jini ngasagi yam interrelated oi pot se when I look back hai tare kaim di oiram de pakhan da khanjan gi matam du da minus sagatsa aina mind gi hai ji se minus sagatsa pot amaka ko aduna adugi circle hai tare ne adum elusive oiba circle da as ai si ma phangadi nungai dawni as ai si ma am nam ngamadi nungai dawni as society je smain pharadi nungai tam sum lament torga sum aduda unga leiba unga leijeram keno kem na tab jane ba sengudi adu kan du di chawba se yam so dum young oiri young oiri teenager gum bagi face la ai keno ne graduation lor ba tum okay aduga hojiki back to chawba gi career rom da hai tare ka adom rom da lak pada ngasai ki film making tau bahogre adugi matang da kitang ngam share tau bi ngasai gi keno ne film making se MA torok paise asdita ai se film amasum namning dana leiba ke issue di hojiki to oideni ko ngasai gi concept sidi aina kainoma lale di khanga aina on thok pangam da gi anguish se helplessness se masigi
the kano toba kano centered oiba kano ne kano film kano sin masi sima sin nam so ngamde sei mari manga taro chang ya aduna su dum depressive su oiba ko adu matam de I was so ambitious I filmmaker oide ade kana ga adu ngi zum du yoba adagi hektin lamagi su ngamda ba adagi di adumai tawraga adu dum holon tawraga leib pone ado matang satle ko adagi di last ai sin namme cinema se with the help of ko kind of effective television nai to cinema nam thokra kanda yam really from the phang finally kind of photocre have ki kind of really from a phang gi hai tare mai to dana cinema se mai na nam gi hai tare cinema se okay cinema se nung gi mit kawe loosely translated as the eye of an eye adu masi screening tauba adagi mayam public sigi film se kano ek number lore kanda kano ki Cine Asa International Film Festival Guwahati da kano best film short tagre ki MIF Mumbai International Film Festival da competition section di yaugre adegi di experimenta na ki experimental, the one and only experimental film festival in India. The Sangre, the Italy, the Capcre, the German, the Capcre, Calcutta, the Capcre. The minor kara. Feedback. The kamaina lakpi. Feedback se adum kanone ngasai do issue do. It's all anguish related or report ni na. Adum power ga kahana. Commercial oy benatabanina natabanina adum power ga dum sakhiba yenga ga di aduga kitang kaino ne aduga magi in terms of kaino di technical natraga treatment di adum kitang hoi enang se kaino kitang haidi fiction la non fiction la khangda ma tale kan adugum ko aina sam pamjaba adugum feedback kan khara phangi haitare otherwise the subject itself to the well taken feel to do khatani adugi matung da di atai film adugi matung da di kaino ise kaino Black Potted Movement, the womb, I dance, movement the base over, experimental machamsa, kara namgure, canoni, Aduluerga, my ikpana short films namgure, amana documentary ama kungi and a quick tankulgi, rain invoked over the festival ama dying festival ama aduma namure adu minus cinema se mangamu lay in hand okay adu masigi cinema se public ta hujik available oibra natraga kamaina access tawben anam hujikti kano da net loi leire ai hanadi am thagalamde okay leire didi akoina dum link se akoi ki listener da su share tawraga yengmina bagi opportunity leire thank you the film making cinema area mo oigre ko aduga mo ayam ahan ba ina chaw bu khangjabadi pena khong bada khangjabane the film making sina ko na film making tawi kain adugi tajarak bhai tare the pena rom dana kamaina mu changhi bano adugi kitang share tawi kuisi ngasai graduation loraga kuisi da Shallow River Studios sound audio kind of sound kind of video gi studio setup tawse koi manaba omari Bombay da hana loina pulak pangaktne so music city adum mai adum angang mai adum loina lai sei sakpo gumba degi teachers day da sakpa kopa adum it's part of me haitare music se adu su yam ka hana di
isai phone khotana di mapan di tawdaba na khoi se khoi group khar se dum nungai bagi sak Bombay da hai tare jamming se nongam ni jamming dum taw lei ba hai tare mapan thok traga su ko mapan oina khoi music pu thok traga su isai pang sak traga su manung de music se dum loina ga dum khong lei ba khoi ima ro ngak tane ana adum loina ra ga lei hai tare music system loina lei pa aduga tasengna nang kai khongi di kem khong ta ba ai di mapan thok ta ba hai tare adum manung de lei jabane adamaina tawriba talaksida ngisagi mari je dum loin di samnai ne masigi adum lae studio dum khong khotan dum tawr matung sida khoigi tawmangs na khoi dum lambi de thengna ba digi lai hui any production je khoi dum yeng yeng kan lambi de thengna se khoi dum hairam du ne ba tawmangs na da khoi pena khungni kan adu dum khong ta ba adum thengna di dum pena ma khon di pamji ka ha dum kem di practically kem di taw da ba dum di hai sa pa masi se adum sana ba hai du sune khoina aina depression kan lei matam se sigi marak sida tawmangs na se Shallow River Studios da keno taw la khoi pena gi documentary ama samne na khoi mana na samne samkha ai maning de dum phamma ga leibane ba moi ka sum ngangna ba samma ma sum ta le kan da ada sum pena gi sum wari sana ba do dum li ba ai zo hang mo pena adu kamai to khopa na ada tasing na pena pa ka lo khong gi kana di kaishu am khan de ba pena gi sound phazai ga na dum sound de attract adum taw gi di leiba the wari sana ba da adu gi wari sana ba do yamna nungai gi hai tare enlightening oi ba aduga madu gi thengna ga matung sida amuk sung thengne ta ngang sna se lambi da wari sum sana ba taw ko pa da digi adu sum wari sana lo ra kan da dum chamana ba do no mo de ai kamai ne no khang de engon da drive tak on la ke ba ai pisa se am lai sin natte ba adu matam da pisa ga pai de adu matam da kai ba ai penam lai ge ne khakle depression kan lai matam da ni ko penam lai ge khale da ai tam mo san phone to ai penam te smaina lai ge khu ke kamai pi no ko pa no to kan da tong san phare adu dis main thengna se khole se ne ko ki penal sabam kwa ke thengi Tamozilla thengna se na khoi se thengna ga Tamozilla introduce tawr mane tang de ai sa khola tawr ga sum sa blo kan Tamozilla na swain le lu kholu kan tawr ga basics na do adu jim da sum khong kan da adu khong matam sida adu matam da aina akhoi imana ba ma le ai je yam achik pom le satning de pena se pa dum khungni kan taw da adu da ne akhoi mana sina punsilok se introduce story me se punsilok satlaga is pena se len ko ta da maina khara sum kana relax to ba haitare relax story nature gi ambience to the oina music se khongba adum khongba hai yo khongba te puni len ba duni da regi di kui de ne adu mai tawga Tamang sanana kenogi khoi experimental workshop on pena ama tawne na pena playing workshop on ama outdoor pane mayam public ta hangak pado ai je kaw re kram chahi na sahi mari manga gi matung male mamang male kaw adu ang podegi adugi pena workshop to first batch ta yaura bane first batch Europe podegi adum some practice to some khong some living some lamching lamtak pi bai tare khong kan da some tam na performance your pai tare the performance amma di aina life oina ujaba phangjare yamna nungai aduga atai su photo di ure ko adu masigi performance sigi matang da kai the yaubiru re adu kita share tobi hai di aina chawbugi performance ahamba ujabase photo da gati yam uraba ko kwakta lamjen gi ubada adu pra engon da ngai hai tare ko aina kai expect tawni so khangdab da
because I thought you would just be playing pena adu nangi performer oina mu dialogue ka tawraga mu yaur edana ko aduna mu expand oi hai tare performer oina adagi maming amadi kaure ama sorarel gi ama tawki pra second sorare adugi di uzedri adu sigumba performance sigumba yauru bagi haigadra adugumba gi experience kitang share tawi hai sir performance se ai yam kaino ni masi su yam journey abane ai performance se ai no ubududi it's more of a self discovery hai tare plan tawba nateva adum haidi aina self discovery haizabadi as a performer oina natraga performer da kai sangi what are the qualities hai tare adu sum manu dum thizaba hai tare performer oina kai tawje am self discovery oiba ko manu la yingzaba si am maru oibra na khalap ana any performance of sam isam na higher that I understanding the presence to run a khal even if you're cooking something you're performing that adugi presence to ne na khale adugi presence to aina kenom tawringe matam aina pena khongi matam natraga aina thabak any thabak am tawma matam da aigi presence to aduda leba adugi attention adugi silence hai tare aduga loina raga satpado is a performer hai tare aduna any performance koktalam jilbu oiro soraren bu oiro anything tawse adugi kind of looking at yourself aduga some discover tawraga you keep on progressing you keep on going hai tare admaina oina low so every performance yam important oi haidi magi theme magi keno subject matter adu man lo to kar kan be it contemporary be it traditional ko anything oi jenu ko performer gi keno se magi presence se yam important oi ran khale aduna digging hai tare oneself into be in that moment adu maino in uzain okay adu akoi gi artist ama oina performer ama oina ko Manipur the performance tawase sigi audience interaction natragana behind the scene haigadraga sigi rehearsal tawba adu the changba aduga audience namu magi performance sigi ngakanda adugi reaction haigadraga adugumba su kitang khangjaning masi kenone akoina sum ngasagi workshop to yaroga tamna sum hona zaba hai tare tam hona sum performance yaw pa ise am high dena ga to amna teba the very performance itself you are rehearsing practicing ana I see lor kan da stage so ena taba it's a gradual participation aduga ngasagi performing itself ngasagi presence so sum yokhat sabane na khanjai aina ko aduna any performance am lai re hata di khoi duty se practice se sakmina ba khongmina ba thak sar ga laimina ba share tongmina ba ngasigi keno se practice am important oi hai tare rather than the performance aduna laiminaba saminaba thakminaba nungaimina ko asi this very practice is very important aduduna a gradual transformation ko you build up little bit of confidence in it ha mari taw me sidine pakat paga de leidana du ka o kidro ko kedi yam haina ba akoi da yam haiba natabnina ayam tam lakpa sida adugi pakat pa natraga pakatli ba natraga aina yamna centered oi ngamjisi asigi presence to adu what le haine bisina ai observation do ko
ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ I was just 이사기 그노두다 레이자바 leibne ado tum practice tawba adagi performance tum toir akandadi masigi kenose interaction between the audience and the performer kenose tum build up tawre adum build up tawra akandadi kamai tawgeda ai presence sum yankhal akanda ai nungai akandadi ai bhabu kesu khandi adum ai nungai bado 이사기 이사도 nungai akandadi ai nungai ramne myam su nungai man bado okay aduna interaction habisi kesu aina babuk tegi kesu I don't expect anything aina more of egi nungai ba egi vibration hai tare ko egi performance ya aina nungai jaba aina nungai do pithokpa namna sum phone jaba do khatani da adum phone ga do yang wali jani adum na de oraga dum performer artist myam sina perform tawra kanda akhoi yengjaba akhoi da dum inspiration adegi masida ayengba mina pena tamningba natragana any daidana adugi lakpado adu dum soina dum yamna haibirangane su khanjai ko aduga masi isagi present oraga moment to the present ora nungai artist man haido masi sina mo khoi ki audience da su impact tawi aduga khoina su masi tawbirakpa yam thagatsari aidi adom performance ura kanda khoina mo oh si smain tawi kaina khangjarakpado adugi chain haitare adone aina sum chawbagi works se follow tawjaba kanda performance adum folk khoi gi yamna authentic oiba da sadum tawbire ko duga amarom da mo contemporary oina musician oina play tawba sadum oi ada masi kamaina tawbano adugi matang da kitang share tawbi masi sum kenone I want to pamjaba amukhak lei masi hana di khangamde ado khangamde di yam clear oina khangamde I want to yaw bujani ado aina pamjaba se life se it should be very dynamic ase ai pam ai keno ai di singhatani kaina leibse I want to kitang yam narrow perspective ne logjay ase aina ni ko lamba atopada lamba chumbagi kemnate I want to expression done hena maru oibes rather than the form ko I dynamic oigedong ni khalle masi ai understanding ni aduga like the ID smile ni ID C ni na smile can find to talk with I want ai kitang I want ngamje de hai tare adana ai still photograph ka paga ai kenoma express tawning ade I don't I go that way the ai ngak music khongning ade khong ko whether that music is folk or contemporary it doesn't matter I form natraga I medium duna is phabse I want to kitang ngamde I no idea it's I express the an important way I want to I dinangi creativity ki outlets se I di folk katani natraga na I gi medium se pena katani have like teba I think I gi film making tawre adagi music tasu tawre the music is a different form laire adagi photography su dum uzai ko nature ki capture tawba adagi okay aduneba I say I kesu I haizabadi express tawse I si katang si gi way si tawne se I want to kitang I want to wazai hai tare ana I photo da tawne I photo da music to khone music ta adagi di sima da nami ga sima da hai tare aduna forms I want the medium gum basina I want to block tawse kitang I want the confinement amoina some I want to pause abane aduna kem later bida I free flows express tawba kanose palms ba hai tare aduna I want the ka hena si later modeli I to matam du ki flow da ko kenom khong se kenom zamin plan tawdana dum magi lakpadu gi flow da dum chatpa adu do I yam nungai za ba hai tare ado sisu khuji kitang ubu phangjara ise hana de ki khujja ponte okay adu mase aina sum yengja badai amna
creative oiba individuals kainoma tauge haiba kanda mina demand tawdaba masadagi tholaka at that instance tawningba ma poga adudai du achieve tawgi haiba se dum chum recommend taw masagi ina adugi chumba lanbagi chumba haibin adom experience the pot ama puthokpa kanda from within sudden drive ama lakpado ado keno ne masigi aine uzaba perspective to dine koigi what is creativity ko natraga keno se aine uzaba de hai tare koigi pot ama with your presence aigi presence ama aigi involvement aigi attention ama yaroga toba thabak to aigi creative way and low way it doesn't really have to be painting music or dance ko sak thumadu isu hai aduna ekoina society na artists and laymen common man kan khai wane ba wonder di adugi poto kaana leite hai tare haidi me khudimo filmmaker oya ponte me khudimo painter oya ponte me khudimo dancer oya ponte but everybody can live creatively everyone way of life to never that's really more important adugi potune aina creativity hai lawjaise the presence of you hai tare in whatever you do adugi presence to yauta it doesn't really matter ai mapan thokiba mi ni yengba yengdaba pot kaisu leite ba dudadi mi ni yengakpa ya yengiba ya adi thokiba ya adudi amona kaisu kana khande hai tar aduna digging the presence it's kind of my practice hai tar present moment leinabagi sum honazaba practice to hai tar okay and ngasai gi chawbana panbe khibada aina hoje geng jabadadi chawba se dum yamna I think you are in a very calm place the hana depression lai ramakanda si gi state lakpa se si gi si adom gi sagi artistic creative way hagadra si sina influence tawbra tawi haina khanbra mayam yengbiri ba haiba tare ko akoina adugumba situation lairagadi adum kari tawraga kamaina mind divert tawbagi adum lomdane ain hangjaningi se masi keno ne aigi experience hai tare ko depression sa lure degi depression degi smaina phara thole e ko yiri smina enang kamai tawino wari go sigi myam se asingbadi masi depression anxiety ko masi myam se ignorance of one own self egi mind body se ignorant hoiba sa haido stuck in the mind play all the time anxiety depression ko either you are stuck in the past or in the future haidi past ki namak past ki na kai gi thokrino khotrino na dum question tawba adum tawleba digi future gi uncertainty ko insecurity masi gi keno se dum koi se trap tawleba hai tare about the past about the future ana isada sum yengzeba horkandane looking at your one's own body and mind sum yengzeraga sum practice to sum tamakanda asagi digging the presence present leiba presence asagi moment leiba gi pot se sum la akanda di asagi worry anxiety depression am se an elusive oiler me which doesn't even exist what I think is right present to the never present to live it's very alive very creative hai tare sidagi ne ba khoni creativity thol pa hai thol kane ne khali se ai understanding ni ko na masi je sum ure e hai tare while practicing this mindfulness ko isa de yengzaba sa body mind and meditation ha gera si yengzara kanda
ꯑꯩꯒꯤ ignorance ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ own mind ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯎꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯎꯖꯕꯗꯣ when you experiential levelꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤꯅꯦ there is a way transformation ama adum naturally adum tawrpa thok lairambada madune aina thengazabadi aigi kenoda ana manung se yengbase ai mane yamna important oibra na khalle because haibiya manung yengbase ai manung se if I'm very clear about myself I think adudagi reflector popot myamdi you always see the clarity everywhere aduga aise manungse ai isa se ujedradi everything is vague and very chaotic ana hongdoi se isane se adu realize tawre haitare aduda masigi sida influence tawbase ayambana ina hujik phau wari tajabada dum self discovery self na dum lambi sina porak haiba tare ko adu thengnara kanda dum adumaina tawba ujai ko haibadi kanamana o magi role model am leiraga mana takpada inba adagi kanamna larikumba paraga aduna influence tawba adu ki from the hairaga anything kaigumba mana influence tawgiba natragana nangi thinking se change tawgiba laikibra kamai taw thinking sense tawbase thinking change tawbudin te we pirak pa hai tare ko aina sa haijagiba khoigi koina ai pena paraga chingda ka khat khibado ada chingda mo ai se ka sum leiba hore te punsi lok to ko punsi lok to loya thenge loya se koi phamina wai sanai khotore ma se sahi na taruk tare forest matun yokhala ini kholini kaina jumaina loya jumai lei kholi kaina loya se pham ko na wari sanare chum nature ga close oibado hore eba okay nature ga sum close oiba hore agidi adu matamda isa manung da sam fear lei kanu ga tarak po dum kiwi ne ba khogi una tarak po ko adu su sum nature ga sum lemina kan ja kha isa da gi su sum ko bujani adu ga tasingna loya ibani wari sana kan loya na ai depression le ismain to hal mana magi wari am le rakpa ma su ismaina mai se am depressive orami ismain to dana meditation course ma yaw budagi ma se kitang masa ngasagi manung exam hai tare ko mind body yang budagi noi kholen to budagi amona kitang convincing oi giba kaino da ma se depression le mi ka hal depression le mi na so hai pagi amona su am convincing oi ge dagi na madagi way se mai to dana khang dana adum mana adumai sum yaw kholo na tawga mai tawring sida course ma dum thalaw sinjalapani agidi meditation course ni yaw kanda adu practice tawduna haitar ai huji ko dum mathang yawre adum tongan ba course retreat me mathang yam sat lure ai thi ba haitar dum thira kanda lipa dum consistently dum kind of practice tawre haitar okay andagi hujik ngasai han bada pan begi bada imana chawbasi amna lare khai haning bagi ama laikre ko aduga hujik chawbana oibase sida imaga masida keno expectation gumba laibra na traga imana dum chawbana tawbasida agree tawbra kamai taw keno ne khoi ma diam nungai di mana education to pamjabai wani smai to holding ado ma di right at the beginning she know ma dum khangjai ba ado mana su khange haidi I like this let's organize se ma di dum khang keno da I wonder adum like potential di yaw ba just that I like tong da du gi khutane haidi ka hetare adum like pa ba gi tan ba do aduga dum honor de dum oini kind of man su di khang ba aina paning de du gi keno ne ba keno de aduga adu imana su dum khang ne man adum nang gi smaina
kano adum technical hai tare ko creative line is adum in fact cinema ka je imana tum hodok pira khone cinema pamdra ka encourage tauba adum pam bai tare aduna adugi di she's always been helping me out ko adugi di adum total freedom na ai tawna si ba kan yete adum support to support to ai apam se adum salhale ba kaisu restriction ken ni masi tabati am nungai habati ayambana khoi gi parents singna dum yamna academic line da fixated oraga dum macha da pressure people yaudaba natte haizariba this maina imana dum chawbana pamba da dum karamba pami kain masana dum haijarakpada tabada yam nungai da hujujik chawbagi hoi yam ngasai budi haijakre ko be in the present and any future gi kari tawning ba khotning ba dugumba gi wakhan lebi bra keno ne ai ngasa haije gi bido kaisu hojik ai sima tawni habidi ken leite aruga ai hojik ki adam simultaneously hai tare ko adam keno folk adam laiwi khongi adegi di adam keno on and off keno gi Imphal Tokes ki concert level dum khongi aduga ai dagi photography dum macam tawi sometimes I also do kind of sound gumba dum ambient sound gumba record dum tawi adum si myam se ai ngasa haijabado adum practice oina ne dum chatpa not as a project amu oina nataba practice oina dum aduga yam aina ngasa haijabado important oiribdi sum loiner ga leibido adugi practice hai tane practice adugi loiner da dum marmukte adum loiner ga dum sele duga adudigi tholakpa hai tare ado recently I want to phawjab amsule kano khoi gi ingsa hai do ai gi ambience record to gi natural sound myam se dum I want to hatak marak se adum studio lu pusalaga amo kenoma sum create toraga keno puthok sira kaina marmukte phawba horpa sum kha hore ai tare adumai adu tasinga sim toge kai do tikem late yam ngai ngasai gi sound natural gi puthok pirak padu khoite su taja bata ka suddenly yamna technology gi world sit layura ga nature sit tasingna haradi kauru base adu ga tara kanda oh enen ningsanga ga koina tracking gumba chatpa kanda conscious oirakpa porak khi hai tare ai isagi experience ta adom ge work follow tawbada aduna dugi yamna thagachari daga hena su puthok pirakani aina asa tawjeri da khoi gi interview si loisan rangai da khoi gi chawbugi fan follower haije batare ka moi da message amatang bibina ba hangachari message sharing hai tare ko sharing se ai nang sa haije budune na creativity or creative or report ama atraga productive or report ama negidi sika loina base koi se ai within source ka connect to ma sang si connection si yaw dragadi adum kanom budi dum puthoga adum tat prana dum khalle si gi connection si leina bane it's always I cannot I experience ki matung ne hai tare koi sa da yingza base isa gi body mind yingza ga knowing oneself se asi se practice to honing so that you'll be present ai di yam kanna hayengi natraga ngarangi da khallaga present se da ungdaba present da adum present oina adugi moment to enjoy taraga to live tawbado adu ne accept things as it comes adagi akhoi gi finding the voices se show yang bi da brain bi da brati khangjade ada masi gi maram da khambi bale raga de kitang feedback ta janinge finding the voice ai tasing na magi khoi gi kaina keno khoi gi changzel ga program oina yengdi yengdre masi yengdre si factor se
ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯏꯅꯕꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯆꯪꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯔꯐꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯚꯣꯏꯁꯦꯁꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯚꯣꯏꯁꯦꯁ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯝꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯖꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯈꯪꯖꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯝꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ